niyo nakubahereza computer nangwene rya office bagende bajakire. Honorable Bata Kamateneti abigambira ishomero rya Kyamate Senior Secondary School mukuru gwo kusiburo bero mukuru w'ishomereri Arneitwe Emmanuel umwire mirimo yo bushomesa banyuma yo kwite myaka nkaga yo bukuru abazire utaza kwimbuza umwana kumuteze imhanda n'inci no kumutwara hari munonga ahora bure na transport yo kumutwara nguna higuru yo kwanga kumutwara Kyamate okugira mutoro mukurustayi. Mbegambo bye Honorable Bata ashoborere ngu ebirikwegesebwa mashomero go no muyihangane bishana ati nuko kwigabeje okutamamani okurebeka ngu babikwata owashomeseza bwera nyanji nano washomeseza Kyamate abana nibahandikise karamuzire kushana ekiri kukora jeti bizimbe kurekana abana n'abashomesa amana ngo bakutekamo muringo ngogumwe Honorable Bata ayihanagiriza abashomesa ugongeramo amani umurimo gwabo kurebeka ngo abana bihanga baba bo mugasho bareke kuguma harubaho ronka konka bombetse umuntu urukuza kuba mugasho umuyihanga iriya nyentya teachers no kubasha abantu inspiring abana bana echo kuza harubaho kashomesa konka tugere izowe because we had good teachers. So teachers, inspire your students. They have different talents. Support them. Muyishenjero agaritsere yahiga beje ukuretseraho kukumara bakoze sobuvuyo baba bine binte bibatara kwicerzana nabyo mu mashomero gabo. The students no kubasha abantu be disciplined. Numbasa kugira ubutikirizana. Numbasa kugira ibizibe byabaho. Konke cyo kushisha mu kirere entaro twebazirwana umugamba impetitioninga babahorikiriza konka mutasisire mutiti hangaryanyu mutitishonero ryanyu. Meitwe Arneitwe Emmanuel oberero mukuru w'ishomereri ashabira umugarikiro mbegere kugumiza mu murimo murunje ugwabere nakora kurebeka ngo ishomereri yagumiza mu ryagenda jo meisho. Think I have handed over the school. Chairman of board and members, I have handed over school. Kashanga bashomesa na batana payroll na gaho baryana na babiri. Abatari payroll bashomesa 15 na sigaho na mwenda. Abakozi abandi na sigaho abakozi anana mwenda kashanga baro 20. Abana kashanga baro 10 hata na sigaho 18 atano na mushanju. 0 then we cut. 3, 2, 1, 0.